พีบารองีปยังโซพายพีชักกระทบคูบอลมาตากจานเมดชวบันพายกิคูบอลงีเป็ดชวายกิมัดบะกองสันปลัดปัจบาอุมินทรีดังบาดูการีนเรนดรโมดียาบุนตลีกิโปรเจกต์เป็นร้อยกิบะชองดอร์ซันพุสันฮจานริวสปาร์คลูร์ติงกาฮากิฮินริวตลีกิจลากะทานสเตลามีอีเปลี่ยวมินทรีรังบาดูการีนเรนดรโมดียากิโปรเจกต์เป็นร้อยกิบะช่องดอร์ขัดเงาฮจาร์ซันสปาร์คลูร์ติงกาฮากจลาอสังเปลี่ยกมินทรีกตนัดกกอดกะเขียกับดรเมเซลแอมพลินลิงโดยากลุ่มกระเวียง Urban Health Center เป็นขวดกิจคอดกับ Green Tech Foundation ยากว่าคราบัดจ็อบกับอินเดียยากเทสกับสันประชากับอังกฤษดักอินิงบัดเรียวผู้สาวรันฮัดฮารามชาลากิคูบอร์กิบบันยาอุมินทรีดังบาดูการีนเรนดรโมดีอุลาองบักทานสเตลามิงีกะเดกทานกับบละบันเป็นคลันยากจิงเดย์บัดกิรีบยาเตลอกบัดกับอินเดียกิบดอนฮักทานเซาท์เอเชียบัดอีสเอเชียฮักเลียงกิกำขยีปัตเต็งบัดกำจงอกายอุลาองยากเนฮักสงีบลาปลัดปัจบายาบุนตลีกิโปรเจกต์เป็นร้อยกิบกอดฮัดูซันพุสันฮจานริวสปาร์คลูร์ติงกาฮามานิปูร์เมฆาลายานากาแลนด์ซิกิมทริปุราบัดอารุณาชลประเทศมันตากสงีกินีกิโปรเจกต์กิเดนักเบนตาบันชนายากิลินตีเรลกิสุรกยาดกาลีกิจิงชักรีฮักเลียงกกอดกะเขียกิจิงเป็นชนายิงกับปุเลพุธีบัดกิจิงเตฮักิทานขับพุทกับ information technology บัดกับบอร์ดิ้งบัดกับพยางนับประเด็นกิเวอุโมดีอุลาไอทียากาเซลาทันเนลชักรีบันปลัดปัจบารุยากาอุนาติสกิมกับบกอดฮัดูชิพาวฮจาร์คลูร์ติงกาอุโมดีอุลาองบาไซกเวปัดกับเบนตากับยาเดบัดกิกัมเป็นรอยกะลองนักเบนตาบันเป็นยาอยากิการขนาฮักทานสเตลามิงีपर्पज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और त्रिपुरा में एक सोलर प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ है। दिबांग डैम देश का सबसे ऊंचा डैम होने वाला है, यानी भारत के सबसे बड़े पुल की तरह ही सबसे बड़े डैम की उपलब्धि भी नॉर्थ ईस्ट को मिलने जा रही है।อุมินทรีรังบาดูการีอุลาเปลปัจบายาอุมดดอร์บจรองชีสปาอาร์พุสันพุทยาอุบาลติบกมอุสตาชูออฟวาเลอร์จองอุนองยาลัมบาเปานามกจัดเป็นเรียวอาหอมอุเจเนอเรลลาชิตบาร์พุกันฮาจอร์ฮัดหากในกับโปรเจกต์ลักเกนทุบรูยากจิงชนายากลาชิตบัตไตอาหอมมิวเซียมบัตกุมโจยากออดิทอเรียมบางยมฮัดูซันสปาตลีกีชุกีอุโมดีอุลาเปลบัตโบมาวนองเรมรูยาบารออาร์ตลีกีโปรเจกต์จองกสอร์การประเด็นบัตกสอร์การจิลลากับชองดอร์ขัดเงาฮจาร์ซันสปาร์คลูร์บัตยากันเนลาเละฮีนาจอร์ฮัดฮัชวาอุมินทรีรังบาดูการีอุลาเล็ดบันชองดาวฮัตีบัตชองรูดักจีบบันเล็ดเป็ดยากิมรัดกิบดันฮาคาซิรังกา National Park and Tiger Reserve ฮาซัมอุลายเครนรูบัตกะเกนฮวนจองกะแวนดุร์กากับบลองกะเกนฮวนจองกิฟอเรสต์การ์ดกิบตังกิเกนเทสุดากิบยาดายากันดิกะคลาวบัตเป็นเนเป็นสายากิมรัดคลาวकांग्रेस के लंबे शासनकाल में नॉर्थ ईस्ट को दशकों तक सरकार की उपेक्षा सहनी पड़ी है। विकास की कई परियोजनाओं का शिलान्यास करके फोटो खिंचवा ली, लोगों को गुमराह कर दिया और फिर भाग गए, हाथ खींच लिए। लेकिन मोदी पूरे नॉर्थ ईस्ट को अपना परिवार मानता है, इसलिए हमने उन प्रोजेक्ट को भी पूरा करने पर फोकस किया जिन्हें वर्षों से लटकाया जा रहा था, कागज पर लिख करके छोड़ दिया गया था। भाजपा सरकार ने सराय घाट पर दूसरे ब्रिज, ढोला सदिया ब्रिज और बोगी बिल ब्रिज का काम पूरा कर उन्हें देश की सेवा में समर्पित किया।
Ka Menteri Ketenat Health and Family Welfare Dr. Mazel Amplin Lingdo hinin kesngi ila play ya kalom kerwiang Urban Health Center haka jinga don lang jong MLA Katan but iba longru chairman ka Meghalaya Urban Development Authority iba wailat Miki Shilla President Kur Suk Po Khatar Wirnai daloi ilaka Jowai Puramon Kinjing na padang kiwe Habakren hakajing lang play Dr. Amprin ila penpau ya kajing sngaw syakakur sukpo khatar wirnai ya kajing sebun mensim jongki ban ai sngaw bha ya kajaka nakabenta bantay ya kaneka Urban Health Center kablawan ra shibun kijing mento ya kinong shong shnong baro ila benrap ru bakajing play ya kaneka jaka ai jing sumar hakasngi rakhe ya ka International Women's Day kalanang kampen kerpang shu ya kajing rakhe bakalong kum kadak jong kajing tray barat ba nakabenta ban pet ya ka kwat kakhya Bat ka baha kami at jongki kintay hakasnong barok away. Thank you. Thank you. Kami ke center ru, kanlong kata ke center hakba, min kami ya ki khon ki jongmi, ki badai hapo kakat saus nem. Don kam yangi. Kumba pilatip at pilayo snow. Baka ni kajing don brio ka population ha kajing na kajungi. 75% la day lupa. Daki kon ki bahapo kalay kusam snem. Kidikot jong kakin hon ka Green Tech Foundation Meghalaya India hinin kesngi kila penlong ya kajing penkhut ya kawa umkra kaway na kiwa bala jabo tam hanong ba shalong kani kawa kadai kawa kabla paunam kajing khut jong ka hakisnem bala letno henry kat banang mi kisnem bat kat ba ka sor kala nang he kani kawa kala nang jabo kumta kajing penkhut ya kawa umkra kadon hakmat chairman ka Green Tech Foundation Bansiodor Nonglang ila kintu ya kinong shong shnong bakin ya tray lang ban penkhut ya kanikawa ila ya thu baswa bakin penkhut ka kinhon kalalet ban sendet dawai shwa bat kila pendan kam de kiling bat ki jar tong dokha ban khwa ya ki jabo kanika TPI ka bangi install lang ni. Walay nga ang ka TPI nomor kala include lang ka. Ngin persyang man keren suara kakam ay kata kakam jungi kan sawa ka. Okay, tangkatari ba sa kaway mentaban leave yu ni wes ni penon kam da ka inflatable boat kata kalong ba ihaban sunya ka tu penon kam kini ki tiar ban tong ban yu tiksa tab perni nang tak sa dispose ante. Kumshi binta ban rakhe ya ke International Women's Day arhajar arpusaw bon tali kishnat jing pule jong ka school ba University of Science and Technology Meghalaya kalapen long ya bon tali ki program mentakasngi kabakin thup nadu ki jingele kai drama ka jing pin ya ki documentary ka jing ya kren halorin san bat ban ai ru ya ka jingle buram ya ki seng yarap lade ne ki self help groups jong ka ribhoy ka Center for Gender Studies ha USDM kalapalat ya ka documentary na kabenta ki samla pule bat kiwe ki dikot kumshi benta ban pen sngaw thu patba shapang ka gender equality ne ka jinglong ya rengkat hapreng ki samla pule ken thei bat shenrang bat kinong hikai ru kumju kamat phang bala jit dakne ka center kalong gender inequality and the need for gender centric investment in sports in India. Hakaway na kajing yo kurup ki pulit karib hoy kila yo bat ya uwe unong de drok o bakerteng o Khasi kamo na kajila Nagaland haka step perngap jong kasni sajan ya kani kajing kanra lapenlong da kakinhon anti narcotics task force haka jing ya tray lang bat ki pulit na bernihat police station na kani kajing kanra haka ying sa jong o Khasi kamo la yo ban kurup pratli ki senduk sabon ki badon ya powder o balong rong bertem so bat hadian beladep ya kajing let test la pentikna ba uday u heroin kajing kia jong une ujing di penpuaj kalong kandai puar point sa puar gram hakani kajing yo kem katanat law enforcement kala yo ruban kurup kapisa kabalong shilak 1,000 tengka balanget bakadei kabami na kajing khayi bean rengkat bat kilai teli ki mobile phone ki bla suba bla pennon kam hakabale ya kani ka kam bomman
Kaseng Trinamal Congress mau kerwat blok mentaka sengi kala penlong ya ka general meeting haka office jong kaseng ha mau kerwat Southwest Khasi Hills District banya peliu jingmut nak benta ka election MP banwan haka ba palat daki spa ngut kinong yalam kilawanya shim benta. Habaya kren berkilat pathai kubor hadin ke jing yalang u presiden ke TMC mau kerwat blok uba sounder strong kaji ula ong baka seng kala rai ban ai haka mon light lut ya kinong kirshan ban kirshan ya unu ukertong la ne ka seng haka ne ke election MP Henry Kim Daypat ban vote ya ke NPP namar kala shet kala ya ki brio jong ka jilla da ka bakershan ya ka CAA hayeng dorbar parliament ula ong babun na kinong yalam ki jiet ban kirshan ya ka Congress la ne VPP Henry ula ai ya ki mon ban light lut ban kirshan ya no ru light no ya ka seng NPP. Hakajing rakhe be isongkun ya kalimpung tway jing snow jong ki brio ka spectrum arhajar arpusaw kalawan ra ya kalimpung ka bapen i ya ki sap ki pong ba janai jong ki rio don sap haka bakila sei madan ya ki kam jongki ki be hat katkum ka jingmut jong ka nava rasa Hakajing rakhe ya ka sniple jong ka te kalimpung u campus director jong ka NIFT Shillong u Shankar Kumar Jha ulakren halor ka phang jong ka limpung badla ong bala sot ya ka nakaktin Sanskrit Nava ka bamut kendai bad rasa ka bamut ka thwe jing snow wala dala pensyong nongrem ya ka katkum ki jingle ki bamin hendai henoi la padiang ru ya ka jinglong baminta ka spectrum arhajar arpusaw kalawan ra ya ka jing penyaso hapadeng ki riti dustur bat ki but themai lengba ki dur ki dar ki jing shat ki social media artificial intelligence bat ki wei Haka jingele kai cricket ka India kala job ya ka jingele kai test ka basan persya ka England da ka inning bat riu pusaw run hadharam shala mata ka sngi da ka ne ka jing job ka India kala tam ya ki santali ka jingele kai series da saw la iway haka inning ka baar kinong yele kai ba shakmat jong ka England kila sha penhap lut baro klem dala banyele kai bha haka ba u Ravi Chandran Ashwin ula yo san wicket katba u Jasprit Bumrah bat u Kuldeep Yadav kila yo khur ar wicket haka session ka ba jong ka sngi ka balai mentapat ngenya pe ya ka jinglong jingman ka sun meneng ha shillong ka jing shit kalong khat khandai point saw degree celsius bat ka jing kriat kalong nyo point khandai degree celsius ka jing sngem ka haw kalong san punyaw na ka shispa men step ban riu pasan na ka shispa janmit ka sun meneng kan rang ha shillong bat ki jaka ba marjan Shwaban poy siya kabakot jong katup kubor nganya pet biang sasisiyan ya kimat bakong san. Pelaj paj ba Menteri rang ba do kari Narendra Modi ya bun tadi ki projek penroy ki basyong dor san pusan hajan rius paklor tengka haki henriu tadi ki jela ka thanj te lamni ni. Play Menteri rang ba do kari Narendra Modi ya ki projek penroy ki basyong dor khat nyau hajar san paklor tengka ha ka jela Assam. Play ke Menteri Ketenat Kekot Kekiak ke Dr. Maisel Amprin Lingdo ya ke Lum Keruang Urban Health Center. Penkuat ke dekot ke Green Tech Foundation ya ke Wa Kra. Bat job ke India ya ke tes kebasan persya ke England da ke ining bat riu pesauran hadharam shala. Parlok katung ila poi syaka pakut jong katup kubor jungi mentaka janmit haduk bang dia syembiang bat pila syai kesngi kublai pi barok